Hagendewe ku byemezo by'inama y'abaminisitiri yo kuwa 4 Werurwe 2022 yanzuye ko imipaka yo ku butaka y'u Rwanda yose ifungurwa uhereye kuri wa 7 Werurwe 2022. Abanyarwanda batari bake bahise bazindukira i Gatuna ku mupaka uhuza u Rwanda na Uganda kuri uyu munsi. Abahageze bavuga ko batunguwe no gusabwa icyemezo cyo kuba bipimishije indwara ya COVID-19 hakoreshejwe uburyo bwa PCR bwishyurwa ku kiguzi cy'amafaranga y'u Rwanda 30,000. Twageze twumvisha ibintu bari kutubwira numva ari amabwiriza amashyashya yasohotse iyo PCR bari kusaba umunyarwanda ngigura 30,000 mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Twe ntago twari twiteguye ko ibyo ngibyo biraza kugenda gutyo. Twe tuzi ko dusabwa test covid yadusanzwe tuyigura 5,500 ku mupaka bakadukora tukambuka. Rero urumva abantu benshi twari twaje rwose tutiteguye ayo mafaranga 30,000 dusabwa none aha ngaha kwa twakishyura. Mvuye umupaka none hanona ariko kwambuka bisaba 30,000 nakubwiye biranze ndagarutse. Inzira umwihariko watuma izo bifongo batuma kuri bitanu zibuga no bapima 30 yabidafite sense kabisa. Abaturanyi bacu n'ubwo twakora kwambuka nizo PCR yigeze bakubaza PCR ntabwo byashoboka barakugaruka. Rero twafata aho kugira ngo ugende bakugaruke bijya byiza bimishije PCR ukagenda uyifite. Iyo uri kugaruka yapitiye kugushikugarutse ariko iyo ugiye yobona bakubwira ko udafite PCR. Ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda, umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr Tharcisse Munga avuga ko kuba ikizamini cyo kwipimisha COVID-19 cya PCR aricyo kiri gusabwa ku bajya muri Uganda. Ibi biri mu rwego rwo kubahiriza amabwiriza ibihugu byashyizeho ku bagenzi babyinjiramo. Aha ku mupaka wa Gatuna akaba yumvikanisha ko ari Uganda iri gusaba iki kizamini cya PCR. Abahaturiye bo bavuga ko nubwo byitwa ko umupaka wafunguwe kuri bugifunze kubera ikiguzi cy'iki kizamini bo basanga ari amafaranga menshi. Nakubwira ngo icyiciro bafunguye n'icy'abakiri nicyo bafungura kuko ufite amafaranga ye ntiyananirwa kujya kureba abo bavandimwe. Aravuga ati amafaranga ntacyo amaze kanje kureba abavandimwe gusa ntange koko urabarura manzo kabari umudara afite amafaranga ngaho ninkoramo 30 ndabigezana ugahita upari kukabyibuka. Kuba bakinguye imipaka twabyishimiye nkatwe tuba duturiye hano muri za Gatuna twanezerewe cyane kuba bakinguye. Ikibazo nuko twambuka turi kubona bitari gukunda neza ku bantu nk'abantu nkatwe tuba tutishoboye babakene usanga twakwishyura bashyize kirake cyangwa 30,000 ni ikibazo gikomeye. Bamwe muri aba baturage baturiye uyu mupaka kubera kubura ubushobozi bwo kwishyura amafaranga y'ikizamini cya COVID-19 cya PCR bityo ntibajye muri Uganda bahagaze ahareba mu biro by'umupaka bafata akanya ko kureba ababonye ubwo bushobozi bwo kwishyura icyo kizamini uko bambuka. Kuri uyu mupaka wa Gatuna abafite amafaranga 30,000 y'u Rwanda asabwa y'ikizamini cya COVID-19 cya PCR bahabwaga iyi serivisi. Jean Baptiste Mico Myiza, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.